Киһи бу ортодойдуга айылартан айдарыллан, киһи аймах ологон тупсарары, сырдыгы саҕаары, кэрэни түстээри келер. Бэйэтин кэннэ суол иис хаалларан, нороотугар туһалаан, үлэтин хамнаһын түмүгүнэн үөрэх уонна билии курдук баайы доолу хаалларар дьон, бу сиргэ сэдэхтик кэрэн ааһаллар. Оннук киһинэн биһиги биир дойдулаахпыт, эргиччи талааннаах, үөрэх наука бастыҥнарыттан биирдэстэрэ, тулуур дьулуур холобура буолар Тимофеев Дмитрий Семенович туһунан сырдатыахпыт. Дмитрий Семенович атырдьа хайын 19 күнүгэр тыһынчы 902 сыллаакка Анна Алексеевна Семен Иннокентьевич Тимофеевтар дьиекергенҥэ маҥнайга оҕунан Павловскайга күнсирин көрбүтэ. Сэрии кэмин оҕото буолан кыра сааһыттан ыарахан олоҕу билбитэ. Улахан дьону тэҥэ күүстээх үлэҕэ эриллэн улааппыта. Төһө да сэрии дорҕоона дуорахайдар үөрэххэ дьулуһуу бу кэминээҕи ыччакка ордук күүстээх этэ. Я очень подвижный был. Очень подвижный, говорят. Смышленый? Не знаю, смышленый, не смышленый. Деревенский парень слишком с Леной реки не отходил. Все время на рыбалке, сенокосная работа, заготовка дров. Все это. Отопление тогда печные были. Весной посевные работы, летом уборочные работы сенокосные, осенью опять уборочную работу урожая. И вот даже во время учебного процесса именно мы выходили на переборку, выходили на стрижку баранов, помогали людям по заготовке дров, правления, школы. По тем временам мы коммунальные услуги для учителей и для школы, отопительной системы школьники выполняли. Так, дрова пилили, именно, лес пилили, завозили сюда, и потом пилили по 5, по 6, то есть дети спортивные, то есть нормативы давали. Ну, я как ведущий был, и все время мне доставалось очень много. Павловскай осколатыгар үөрене хылжан физкультура учутала Николай Егорович Алексеев оһуютунан хайыһар спордунан жарыгын сагалаабыда. Тыһынча 909 сыллаахтан үөрэгэн мая орто осколатыгар салгаабыда. Манна хайыһарынан жарыгын физрук Кычкин Леонид Николаевич Чочуян улус Сүмердемит командатын составыгар үгүстүк районун жээһин күмүскэбиде. Тыһынча 961 сыллаакка Жокускайдагы педагогическое училище физкультура салаатыгар үөрене киирер. Манна хайыһар спордугар, биатлонга, спортивный ориентированияга спорт мастерыгар кандидат, саха сирин Сүмердемит командатын члене болар. Үөрэгэн бүтерен тыһынчы 961-615 сылларга Жокускай корат онна алдан осколаларгар учуталлар. Алданнағы политехнической техникумга преподавательлер кемигер хайыһаржыттар жарыктанар дистанцияларын олохтобута. Табыгастаахтык тутуллар дистанция болон келин алданга хайыһар спордугар спортсменнары белемнир кийин олохтомута. Тыһынчы 964 хеттоны сылларга Спартак областагы спортивный обществога уанна Саха АССР Госком спортка тренерынан үлелебиде. Үрдүк категориялах спортсменнары белемнэһэнин иһин Спартак Россиятагы спортивный обществотын грамотатынан наградыламыта. Спорт киһи этигер синигер сүнкен жайылаагын белетен, медицина наука өртүнен спортсменнары чиңетен үөретер сылтан, Саха государственный университетыгар медицинский факультетыгар туттарсан киирер. Үөрэгэн бүтерен айымнылаах үлэтин Доробия харыстабылын министерствотын анааһынынан республикатагы врачебный физкультурный диспансерга спортивный быраһынан үлэлэбите. Диспансер базатыгар көңүл тустууга Олимпийский резерва спортсменнарын Доробияларын чинчейер лаборатория арыллыбыта. СССР үтүөлээх тренера Дмитрий Петрович Коркиннын республикабыт арас улустарынан оҕолору Сүмерден, Чурапчытагы уонна Жокускайдагы спортивный осколаларга талбыттара. Чурапчытагы оскола базатыгар оҕолор Доробияларын спортивный көрдөрүүлөрүн каныылаан чинчии үлетин ыппыттара. Бу теманан 5 государственный дипломный үлени Дмитрий Петрович Коркиннын уонна атын тренердары кытта үс научный исследовательской үлелері тақсыбыта.
Тыгынчы 916 сылларга областагы профсоюздар себеттергер метод кабинет себедисейинен үлелебите. Кине манна ГТО комплексен производственный гимнастиканы киллериге, келин бөтөнсүтүү кенне сүрүн методихинен үлелебите. Үкүһү өрөппит үрдүк бәлемнәх тренер, спортсмен, бырас, чинчиячи быһытынан бир бастыкынан саха сирин тыйыс усулуй бетигер киһи адаптациятын, олохтаах уонна кели спортсменнер организмнарын кыагын үөретини сагалаабыта. Бу чинчиер үлетин түбүгүнен гигиенические рекомендации для зимних физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в условиях Севера-1 методическое пособие бюджеттенмите, кирбит этилерин, тухайыларын, спорт кыһыңы көрүңлеринен жарыктанар спортсменнери итиге туттуллубуттара. Дмитрий Семенович саха сиригер спорт уонна физкультура сайдыытыгар киллербит кылаатын иһин, Саха Республикатын правительстватын физической культурага, спортка уонна туризмга комитетын дипломунан наградыламмыта. 1999 сыллаакка Москвага аспирантураны битербите. Адаптивные реакции организма человека к климато-географическим условиям Якутии ден темага Патрис Лумумба атынан Андойдутагы университет ученый хэбетигер диссертацияны көмүскәбите, үлете государственный нөмердәх регистрацияланбыта. Дмитрий Семенович чинчиер үлетин түмүктере 2004 сыллаакка Российской Федерации президентігер кандидат Владимир Владимирович Путин выбор ининәгы программатыгар кирбите. Оны теңе пособие, стипендия, пенсия, бюджетный әйгі үләхеттерін қамнастырын үрдети туһунан соконга олардыларга тутуллубуттара. Анализ научно-практических работ первоначальных основ введения северной медицины в Якутии ден үлете Саха Республикатын президента Вячеслав Анатольевич Штуров тухайытынан правительство үлетигер кирбите. 1991-1993 сылларга Саха государственный университетыгар медицинский факультетка анатомия кафедратыгар доцент-преподаватель быһытынан үлеләбите. 1990 сыллаакка 6-4 күнүгер мәңе хаңаласылуухун баһалыга Скрябин Василий Васильевич ыңырыытынан нөрүктәйин ихилегер баһалыгынан ананан тахсан 99 сыллаакка дылы төрөбүт дөйдутугар үлеләбите. Советский Союз эститин кенне ыһыллы тоғуллу буккурдах кемнерге дойдутун сайдыйтыгар үгүс элбэх үтүө түмүктэх үлени ыппыта. Олохтоохтор бэйэ продукцияны, өңөнү оҥоруларыгар условияны терии, ыргынык сокуонун тыа серигер киллерен урбан әйгитин терии курдук устук саңа сүүрэннери олохтообута. Ол курдук үлэлер кемнергер нехилек кинигер аты эрген жете, өлүөнө өрүс кытылыгар маньяттах этнографической киин, арычнай спорт салата, автозаправочная станция, ЖКХ гараға үлаға кирбиттере. Саңа тас оскола сыбайата түспүте. Нехилек киин улусатын суолун бөгөр көтүү, тас куту, нехилек кихигер қалан утуттан қарыстыр дамба тутуллубута. Маны таһанан илин эңер улустарыгар газ сетимен тарды барайыгар, бир бастыкынан Павловскайга газ киритигер, атырбыт Ленин сопқос сағаттан оғырот үлетин утумнан, бәйе продукцияны делетер сыыллаақ оғырот ахын үйнерер терилтелері өйен, тыа жонугар дворовай экономика ден өйді білу келлер биде. Корапыты көттақпытына, улуспытын көттақпытына, промышленный кораттарпытын көттақпытын табылары болу, үйне өттіне, оны бұл үйтас ет үттінен еме әпте. Ол үйне әден, ол бұрте білген оттоқпы временной болар бұл. Кемер қол кәлдіғаны тәкілі қылары тұр. Бұл бәстәққа бігі мәлек бітер тыға манта 2 километр дәхілге. Олап, конечно, санопыта болар. Ол темір қол кәлдіғаны тәбес составкали отут погоднах әпте. Ол то бары республика ағын огородын ағын бүтін толары біге. Очоғына жебі біге тұғынан жарғыра біттен вопрос үсік. Оннан біге тәріттетер яты бұд, маған көрбік күт. Көміс тәріттетен, тұту тәріттетен, темір қол тұтуытын, силикатны кумақтан бұлуын ұрутын, стеклопродукция завод бар болу денеме понятиеті бар. Но онна те мен жөн қанжысқатын, жөн үйін ханатын, жөн кығын туханан өліләтерпін ден сылда олыру. Ки куханды ки обязательно қананымен үчуей
қанысқалақ болар. Әпте, олың туғанын, оны хайынларын. 2001 сыллаақтан алдан уокуругар Саха Республикатын бастыки президента Михаил Ефимович Николаев представителин аппаратыгар сүрүннүр специалигынан ананан үлеләбите. Үтіе сообаста хулетин түмігінен советник государственной службы первого класса ден квалификационный разряд ингерелибите. Во время развала, чтобы сохранить все и прочее, волнения такого не было. Михаил Ефимович был на месте. А потом, когда надо все это поднимать, мы за счет чего должны подниматься? За счет промышленности и железной дороги. Все это сдвинул Вячеслав Анатольевич Штуров. Куда ни бы не поехал, где с Москвой разговаривал, он для республики что-то делал, что-то приносил. Дмитрий Семенович чинчиер үлетин, 200-тен тақса научный үле, 6 кинеге онна брошюра, 14-тен тақса саңа келлери ақтата, аптыр удостабаренета керехелер. 2012 сыллаққа бечайке тақсабыт Российская дорога на востоке Якутии ден кинегете наука әйгетігер бастың учебной методической кинегенен аттаммыта, бүтін Россиятағы выставкаға лауреат болбыта, онна отечественный наука көміс фондадыгар кирбите. Бу улахан үлетен түмігінен бүтін Россиятағы Естествознание Академиятын президиумын бахарытынан основатель научной школы в Якутиеден бачотта хаты туппута, наукаға сетихилерин ехен Верницкай атынан метел қахайына болбута, онна Дмитрий Семенович биографията Россия ученыйдарын интернет-энциклопедиятыгар кирбите. Я выполнил и опубликовал более 100 работ, выполнил государственную тему адаптации и работоспособности организма в условиях Якутии, имеет государственный регистрационный номер, и имеет она под контролем. Все время я отчитывался, и эту работу я выполнил. В результате меня так высоко оценили. Я должен приехать в Якутск, организовать эту работу в школу в дальнейшем. То есть я должен собрать вокруг себя специалистов нужных, молодежь должен собрать и передать опыт работы и дальше работать. 2013 сыллаққа Семен Дежнев Берингов силбехиден арыбыта 365 сылыгар, нуча географической обществотын Саха Сиринағы отделениета терелибите 100 сылыгар, етенна Аляска Сибирь салгын трасата хеттуан сыллақ өбілөйгер анаммыт андойдутағы континенттер 2 ардыларынағы бастықы қарбағынға спортсменнер туруптарын кетен көрер бөлік салаячытынан кыттыбыта. Экспедиция түмігінен кені ата Россия рекордтарын кенегетігер, уанна андойдутағы Гиннес кенегетігер киллерілі біде. Экспедицияға ученый біраз бұғытынан тымны уға ғарыхан тыңағынна ғыслобияға қарбағынға спортсменнер әттерін синлерін доробияларғар қорымыты соқ чөлгі түхері, чинчибит немаларын олыққа киллер біде. 2010 сыл түгенлерінен андойдуга білінейні ылбыта. Человек мира по событиям 2013 года ден чыпчал үрдік ата Дмитрий Семеновичка анаммыта. До этого, заплыв через Берингов пролив, пытались трижды. Профессор Гребенкин пытался, профессор Новиков пытался, а потом Дмитрий Шпаро на собаках хотел. Полярный исследователь. Да, у них ничего не получилось. Не получилось. Но Дмитрий Шпаро чуть даже не умер. Почему у нас получилось? У меня очень много наработок было на эту тему. Я выполнял физическую нагрузку, давал плавать. Как наступает холодовая поза, я их вытаскиваю. Вот этот отрезок времени до холодовой позы мы успевали определенные дистанции переплыть. Этапно. Ну, за неделю переплыли. Дмитрий Семенович крайы өретәтчі бұғытынан дойдудугар үгісі төләқ. Кыра сағыттан Павловскай бөхөлігер старовер нучалары кытары ықса алтыған улаппыт болан, кинелер олықтырын, историяларын өретен кеңеге ғатахарбыта. Миллионер атығыттар Кушнаревтар сыжандарын кытары себеге тұтыра. Bir bağa hanatынан Павловскайга оларын аспыт старовер нучалар жейлерін, уғайбаларын сөргүтүү болара.
Дмитрий Семенович мәңге хаңаласылуға алдан улуғын кытары ыкса сибәстәк, серпе уонны өтүйе доғырдығутын олықтынутын кыттылаға, серпе уонны өтүйе доғырдығутын лауреата, нороттор доғырдығуларығар сыралақ үлетін анабыт кехінен болар. Өр сылларга турор субут, нучча уонна саха итәғале, норота, бир сетимнәқтік сирбехен олорағынын, доғырдығуны бәлетер нучча атыхыта, Кушнарев уонна саха атыхыта маньяттақ, или тутухан турар памытынниктара, аллара бәстәқ кин сиригер турорулларын бұсылға көхөте бит. Бу памытынник сахабыт сиригер уғын үйелерге нороттор доғырдығуларын өлбөді бәт бәлеті болу. Разрешите мне поздравить своими стихами людей серпа и молота, алданцев. У подножия ради горы речка незаметная, люди золото нашли, город Алдан возвели. Люди левой реки и Алдана дружбу обосновали, крестьянским серпом, рабочим молотом дружбу закрепили. Дружба серпа и молота олицетворяет и роднит вхождение якутского народа в состав российского государства. Ура, товарищи! Спасибо. Дмитрий Семенович кәргеденен Зоя Егоровналын сүрпе ағысыл ұғыл болан олар бұттыра. Кені төт оғы амара қағыта 5 сен әхеті. Оғылара Адна Дмитриевна, Александр Дмитриевич Доробия қарасты болын өліхеттері, Сардана Дмитриевна экономист, Нюргуяна Дмитриевна биология, химия учутала. Үгіс түміктәқ, жанырдақ, үтіөләқ, собастақ үлетінігін Дмитрий Семенович кихи сетен ақпат үгіс әлбәқ нағарадалақ, сетихиләқ. РСФСР физической культуратын уонна спорт бетерәне, СССР физической культуратын уонна спордын туйгуна, Саха сирит хүрбехис үйе спордын лауреата, Саха сиригер қайығыр спордын федерациятын бачоттақ председателя, Саха сирин нуча старожилларын председателін әбәйінен толыротчу, Саха республикатын край вердәчилерин коллегиятын члене, знание общества члене, Джакускайдағы педагогическое училище бачоттақ выпускник, нөріктәйін хелеген онна меңе қаңласылуғын бачоттақ ұлықтауғы, манчары дойдута мен дойдум бачоттақ ат қағайына, ата меңе қаңластағы меңе ат бачотын кенегетігер келдірілі біті. Кен туттар, ұтықтыр бір дойдулақ бұд, үті ата үйелерге умнулы бат. Кені чағылқай олығы, айбыт тұппыт үлеті, келер көлөнелерге үті қолыбыр болар.